Dangbun kinong Amerika pasya set haka kenhun leno Taliban hapo kari Afghanistan katkum kitnat sentiat kari Amerika batla ban pha hiar thmabiang sahisin lada kim pelat lutno ya baro House nem arjar arpoi nakliang kari Amerika kalhab ban syupha mi cendat no ya kibor sipai juga napo uput usam kari Afghanistan hadin baka kenhun leno Taliban kalayo ya ke jingshania nakin nong shong kari Afghanistan kabalak penlong yaki bakinyo sendon ya kalat ban kamtra ya kabor sencar kari Afghanistan hi baro kawe how teus nem arajar arpoi kabalak penlong ro ya kibor sipai kari Amerika bakimyo shu wat ya kalat banra no biang shala ka kari ya kitiar yale tma joka kibakan thop ya ki lingson ya pom ki kali ya pom ki bom kitiar siat baper bat ki we de kitiar yale tma balap penon kam dakibor sipai kari Amerika hapo kari Afghanistan haki arpos nem kenti baki sipai joka kiladon hapo kari Afghanistan bat habak hen kelum lang ya baro jungki tiar yale thma kari Amerika ki badang sa hapo kari Afghanistan kilakot syakador kumba nyaw billion tam hakba tang maria dep shimti ya kakam kum unung ya lambat thmai kari Amerika nakliang Donald Trump ulat dawa nakileno Taliban bakin penpaino ya baro kiti tiar thma badeho kari Amerika Henry marmar dakat jubab kabasai nakaliang kileno Taliban kala jubab badalele kinom treshu ban penpai ya baro kiti tiar thma bat kilade kahop bandon hakakti chongki menta kita kitiar baro lakam shushu nakal yang ke Taliban kabala sensar menta ya kari Afghanistan hi baro kawe hakapor batang bat presiden dau Joe Biden nakal yang kari Amerika kala persang kumno ban wan rapat ya ki keto kaningut kinong Amerika ki badang sya set hapo kari Afghanistan Henry kita baro kim shimla urlong Padai hakini kisi pemaria shimti Donald Trump kum presiden batmai kari Amerika banak liang dileno Taliban kila penkongu yalade ban ya platno markliang habdeng chongki kata nak liang kari Amerika kala platno ya Fred Khan Muhammad ubala sya raiset patok shi chingim daka ying bishar bahalor do kari Amerika halor ki kam khai drugs chongu house nem arah jar khatpra kumjuru de nakal yang kenhun leno Taliban kala pelaja arngut kinong Amerika kabakila set baro shikata haki patok kari Afghanistan kata bakan thup ya Ryan Corbett bat ya William McKenty kum kata kacing ya pelaj ba markliang katkum kicing tep balap pelaj dabaro kita ki artle kiri nakaliang Marco Rubio badai Secretary of State batmai kari Amerika haka jingelam Donald Trump pulong badang bun ba kinong Amerika ki badang sya set hapo pato kari Afghanistan haka jingpen ka kenhun leno Taliban katkum ka jinglap dakitnat sentian baper bat ong shushu balada kani kalong kabashisha nakaliang kari Amerika kan sele dakikam kiba kampalat bania kapor bakila lek ban thuet banyo ban penyap sendon yau Osama bin Laden nakaliang kari Amerika hadu menta kadang bu ia kathom kumno banyo kemno ya uhagani badayung nong yalam bahakli du chungka kenhun leno Taliban daka bakularu rengkat ka busket ka ba shipho million ban Aisha une kano kiba pentip ia ka jaka chungka jingret ngen chungo hadu menta nakaliang Marco Rubio ulak kren shai shushu bakari Amerika menta kadon ya kathong banang penhe shushu ya kasong pisa ban ai sekitu kibreu kiba ai cingtip ne ya tho ya ka jakari tngen da utay nong yalam ka Taliban bat ongru kin sanang wat cingtip shushu kabak kham shai ba balada don kam banle da ka kamru omban se ya kari Afghanistan sahisin pat lada ka Taliban kam pelaj lutno ya baru kinong Amerika kiba ka kenhun leno Taliban ka dangset slum yaki hadu hakini kisi ba menda
kumta laban bu jingma dalade yaladehi kari Afghanistan menta lada jalom shisha kumta namar ngitip syai banak yang Donald Trump dalele unom laksha ya kum kita ki chat kam bakta ya kibreu kari chung kei kapan saja nang ne syakmar min sapersang biang katbala banlum ya ki jingte bakulum lang halor ki kam bayadai hapdeng chung kita ki artli kiri